Hello, Garchin. It's Falcha out of good Cluicheamaid. Oh, I was watching coaching cat art. Federation of Jude, Dollar Hummel, Orin, Le, Final Fantasy, a Kid Giek. Is she Shaw? Is a Shaw ar balach, Gerard Machna Slighe. Gira Dollar Kirshin, she is red back. Lig fis ma delete sa beagan Machlain Jin. Ach, ai, sin dal Hummel le Final Fantasy a Kid Giek. Le Gerard Machna Slighe. A mi smern sin go be Shaw a video mi yerig Jetal was it Shaw actually. Gerard Machna Slighe Final Fantasy Kid Giek go jammy written Ganile. Is leis an game ach goide le character déile in commercian ach ha hast gan think go mi brin rutbik ra well might rutbik ra art so mi ga chuirsies ma dúli san beagan fuaim leak fis ach ai hi sin na ní sin le Gerard an teachtain seo Gachar she is root bekele. Sitting of this Akumarum of Fuim, Shashin. I guess Questix still word 9. Fishing the heck out of that. Hello, Eileen, come on the hash. Oh, where to be found? Oh, aye, so she Nadalis J. Na spewed that are mad. Shouldn't have been genuine Jack and Shachai. Well, Collegia Kadeshinish. I wish you go ma, more than thank you some finer. Come on, like you your finger ba. Come on, doll, aye. Hamir vi Cluiche Vaticus, Final Fantasy Kihogic. A character Ila Akom. Ach, Ashin Kashkijar. Sphere had him a lame hashin. So hacking rishna the Dania hasha a larak I guess and Chluich. Hanich miet. So could you can munkurish ski the hasha. So could you will it a stein here. Shin rit nach talam chabur mi ein Final Fantasy Kihogic have na map begin. Three be written out near Jiffin Eren. I guess can you let whoever's a fame a lit shin the helping good. Yeah, no. Gunske Gallic draste and you'll picking Gallic. Well, Falcha out of. I think come on, Talich Chickavelli shot. I guess, yeah, can you let's Cavill. An Jonia shot, so good you could change in Ritkin at the Gàidhlig, Girachas on Dashug, J level Ekavashin level is Shach. So good you could do again beagan Shalak, yeah, no. Hunting log shot Akul, I guess Piagishut Farvel Korakatol or son crater in Etrialich a Larak, I guess Nushin be fine. Buanakin or son Shinianu. So let's get Shin. So cool. I can show little ladybug. Zephyr drift. Okay. Well, Quarkaby version. Ambition Fash Orange. You know, Shin Summerford. Zephyr drift. She's on Hinach. It's kind of clean. Ahai. Is fear halum Arinjach. Again, I show. Híisih a rid beice seo os ciún haicáid mar targad sneúirtgan a sinna céalacha go bhfuil ar a liste. So an feic sin tiny sinachadá tiny mandragora. So Sean hacin rianú. Well, hacar brúteil nuair a hat cho cute. Go ma etrialite gasa or an sa mar character ela kom bí mi Cluicheamaid
banna bhúteach, really. Mar sin ha fiochin bhí fatar falla fa daine agus gona bhí dal. Oops. Oops. Ra bhíar san. Blád éile a háisiú. Bu cúmal astar fa daine mar bhúteach. Ach le Gerard anyhow has an ddíreach gur san dolas as. Ach sin dal go chess. Ha cúteach ansa game ha oper ann ha bard ann sin get hí na bard. Sin engine a carichan. Gur san ha carichan a mesc an taile ha seo, well si scíalach carfata ha sin. Ach ha down bháin gám. Ach ha class ann sin get hí na bard. So an Rushi na cúmal áin le Gerard mach na Slighe chuirte gre sin rude a bhín teanú ach Slis we could be agus fit go bhfuil trí seachcin inse Gerard ág go sin me go leor. Go háiris leis go bhfuil inis is go well dá las a rian mar go beh. Go háiris sin é crétar in a cute. Any am kiel na warfrats so sin sin na gubus. Bhí céine acu gubu bhain turas mí a bhíteach. Right, cibhíad hacin sin go leor. Le gan bharrach XP Marachanas. Ist. Bharrachd weg. Ja, weet ik duidelijk weg bharrachd. Dus ik weet je sin wel ha kindri che ile larak. Geen je lessen die ik geef. Kjall ik hem een kleintje gema ach het vier halm kjall haar larak ze game hasja die kleintje I suppose. Ik ma patch nog. Go had a chance na caran. Ne cutscenes agus ruta mar sin. Lór Lanasca. Middle Lanasca. That's what she has she anna Lanasca miana. So sin again B Clyde Larak. Weg. Agus Summerford. Yet Sean Summerford. Cúteach. We spent it agus on a 3-mound bend. Okay, well, teaching a larak scar, sure. And he clacked na character éile hacam. Well, ha chocobo eichte. Agus mar réil se bheith chocobo eichte níos sé kerk a haun an a dói. Vis de markach mar ech. It's mar sin heis je gomal lua vi dom kirst. Oh, could you get on a kleine bek aan a hen? Nope, sin engine balach. Well, chocobo. Sin a get Scan hinnach. Eentje een paar sin a Charlem mun game ha seo. A níl chris mi gun feich se bheith is sinne Cluiche mar Gerard ach chuig ma chumas mi áram lenne streams mar seo agus ma Cluiches mi mar een character éile gom bechor gom feich sibh na dungeons an sa game ha seo iad nar le spársam. Ach
féime a bhí mis muinte go raibh level a cóigtí gotáiseach musúin go féidir sin a dhéanú. Right, sin acu scáhan agus níos sin dá lerach bharrachd agus na readers. Clark beat an cursed Slighe seo mis muinte. Aye, good. So I hen two of us an so have a shop. Beat get helping good can go slut och be han je letter sans gefai kun kuret a hulurit et of yellow is nursing heavy is good che correct Janu ach sha engineer mi hier harske vi Janu shen hunting logs ne liaurichen na klaren shellik. Oh, sure. Okay, nas trainen na hashinya. So weet je vision card that. Okay. And then oops, sin an darna. Bit a 3, yeah? Chat. Okay, move. Then raw draiach akin pudding game. En jacha sin a chuteach ach tanil, so tanurin. Sin mar ha mis go heik sin cuyú, gote go cead. Thank you. Yeah, fish me can nudding gain she any anu. Okay, agus J very lorak as a skida hasha. Grounded Raiders. Commission Sul amach son na Grounded Raiders. J van de oh. Could you get a markach Rutiken? Wolf. Yeah. Cushion Dokuma and Thesis at Oguma, so Shin and Connie Kuchaka. Let's tell him how long the Shin. I'm here to be Cluiche, well, Hermicreach Life is Strange True Colors. Not a big do laku. I guess write me video on the channel YouTube. Le Jack Cushion and Gamikin LGDT Charlem Slighe Collis Cavilla Carteri Dania. Could me links a chat Girachiricals Nachel. Could you need Eichkin ach yeah. Via Henry kind of man scrives to YouTube. Aye, so I shouldn't be ma Shin a cal gan video as ude. So when we go per Shin and Jack and Slighe is do can jammy telig video and big immersion. Rita hat Janach me so her video Shin Hanela video Shin ach keher minute in Jagach. Ach cost me got you 3 uur in a heat shade, which keher. Ach nu is we gen stream mar sha Niela really cost ach is get a nu hietje vis me gaiano. Agus an nursing have video jet u the hietje aket. So I can janach mar sin. Ach yeah, no I carted om vi can janu nu de ha unique jarakam.
Íoch chat a léh mí a rut agus is freicirte seo cíanál. Ok, well, cha sin ceist go leor. And yeah, me fake engine readers a seo. So goite gon síl sin a larach na daile. Goite cin sios an hen? Goite hí sin. Goite cin suas an hen. Ach ai, sverker sin a mi has de Cluiche tar split gate. Goite gon Cluich mi sin stream na camera chadacan. As sparsal is an yomi choma iad so ha sin éhín. Agus a dú hanig Life is Strange wavelengths amach DLC ar san Life is Strange True Colors, so ma déanna fiúd sin nach Cluich. Brísigh dúla bhain or chadánig amach anna heá go cóicúd an fescad. Is mar sin chuúir mí chum bhí a chléich fa mí déanna fiúd ris a chuite an Cluich mí marach agus dé éile har hín well a nátheachgain a Metroid Dread tíineach san a Switch ra mí pre-order idir sin ád sfír hallam na ceimiche Metroid. Luich mí Zero Mission a chiún gris goite go bí céine goh smintse go mí prémion. Agus an deachna sin hic Back for Blood amach agus sé game na daine a chhrúich Left 4 Dead sin, so game sin co-op stú dolan é zombies hat go spársá so goite gon Cluich mí sin airstream goteach ag amar choracin agus a bharcha sin well ha gemichin Pokémon dul híineach ar san a Switch an an gréiseach a chréis mé an feimiad sé remix ananta te Diamond agus Pearl agus Part Diamond agus Pearl ram ach cenne mí ar san lechad ná i chosc ar san a bhí gan Cluiche díist. Ach mi déanna fiúr rí ire a hoch. Mi déanna fiúd the Pokémon Legends Arceus in Evelyn. Choáil ar sin. Ok. Is siimplí go leor cáte bhéil 7. Si is an hinach. Scanne. Oh, bhóh. Is bharcha sin ha mí ar son Life is Strange ga a Cluich ar sin nún gheime Life is Strange nach ilmí ar Cluich goice seo. Ach go réir chalas ha gan na darach. So gaite go féimi gréiseach mus déanmi sin. Agus bharcha sin, níor líos ha mí ar son Deathloop a Cluich. A Joe chalas éir ach ha ddíireach ruúin ar PS4 agus PC agus an trásta nuair ha mí ar a PC ha mí a goparéir tísas acham neo a Cluiche Final Fantasy céirtíag. S mar sin cha chréit mí gon Cluichine bhí gan a seargáin an rá ar an Xbox. Sin ha mí céalta neo ar a Switch. Skíteach an ddíce gan Xbox an Evelyn or sound le
Microsoft a ha Bethesda anist. Ach ai. Ach a húl den premium. Tá sé darab. So anist sin dal dhéanamh rud ha mi tíre dal luz de camera gus an nuí gain Gerard macht na Slighe eichcin ar an seo. Ar ha cin rí i dúmpach mu na ha an character a seo a gra a bhfuirnach de chud mí dúmpach sta. Réir chalas sin Okay. Tanga Hubu. Escar má, cem a hasio. Mi look go leor anna hinach. Stiúis. Sinna go Far can you gain through the seo chuid gan éist. Gymata ga fi gwpr yn eich sy'n offer siacam. Sinna go Wel, ha y desk a seo go fasc rí office sa hacam a drast. Leis sin a mi'n dúil y marach gwytig dal y glasgo agus dal gan office acam son y chiad trip fo hásich rydyn na dúnig a chiún bliana Cluiche yn eist. So fi sin íntnach cínteach go bhfuil dúslach ar a thuairt. Okay. Gai sin iad seo. Ar an siaran. Agus ac yn dweud hol gan y checkpoint a seo. Sin da. So ai fi sin íntnach fi yn y glasgwydd eist sadon yr ysyn. Agus bí ma cud sin a learichin ac y chilich yn learlan gus na cheliad cud pustialain hwcam y geiri at yr ash. Right. Yeah, Yes, nis checking reda. Sure se quest of his fastness touched níe nuair is suir go dána slóide a chadrásta sé ddíireach. Cool. Réimi. Ach le ritan mar seo agus le cuite na passion éilean game ha rutbig sleutach. Bhí mí hen ddíireach a chur is go podcastéir agus bhí Gàidhlig mar sin. Ha sin cartar úmsa. Ach. Gwyd go dhéan sin feit na seo. Yn cael gwybod ar ein sin feit drws mi erich. Ach, se caran one-off quest a ham mar Cluiche. Fi rwyd gyn awn y iems di genw, an i heo se fi marach na mandragoracan a seo. Agus ha dyn an, wel, han coni time limit i'r chorach yn awn. Han coni casg awn a hyw úne. Agus mas sy'n gyda criach o chwyd mus ro ierich casg úne hyn. Jo XP agus R agus rydyn hele. So, sy'n dal chwydych eich mef.
déanú seo goideach agus suúingéin éicin go raibh cluiche úr a hena méomh mar sin héin ar ha lús becrítamh a henan. Sin, so Joe chrap XP agus beagan gel goideach. Agus sin dála hílig suas gurige tuahannas samarcud. Tuahannas an athe saori? Ceisteach? Ach, aye. So Arachir sin, yeah, díreach. Is a good cumulatal? Cumulatal. Maybe cat What If? Cartoon Urek Marvel. Sa ceiscilead. Can you le Cian ó hain ma? Can you le Donna? A ceiscilead. Shahut. Agus sy'n gain rydgyn y horst mae'r hempyn cawl. Wel, eile, sganial hyn. So, sy'n gain yn edrych sio. Wof. Oh, wel, hynny'n bwlach o imo yn isht. Besgar ma, nes. Cymryd a hasio. Sio ac ein. A look úr ag Gerard mach na Slighe. Agus caisteir gaid. Sin yi black loam. Hey. She's line. Okay, yeah, so ha Final Fantasy céirdí cartar am gomód agus mar a thuis mé turas mí dhéirigh. Ha sur an asci gurúcha level 60. Agus leis character é lecham ha bhí nisteach level lecha tá mis main sin. Is mar sin ha si Joe bars gen game as soon go Chluich sur an asci. Wallin, yeah. Agus ma ha Carlis an bí díreach curteach garach. Ha carriage go Freddy ha it bhí gamach chuteach le cuite na rutan ha car árit muna game. So sin it bhí gama féma. Chile garage faranta var sin árach sa bhesin. Mis ma sin. Because I fate Gerard her hashes down here. Once gentle autumns living in cook grow bold. Okay, so autumn more around. So magic oh. Well Yoshin fashion a black moment. Oh no, had to cheat as my eye. Oh okay. Makasha. Oh, wow. Ja, seo tu go má. Right. Díreach éan as ar jai inist. Okay, well, héad sin is jai men nuas. Fiach sin jai. Right, usa. Yeah, ja seo tu go má ítead. Gaiite go básaigh sin. Ach an nuair sin is go híisih mar a sin callach. Macha seo. Suil a bhí is good. Déanna híl.
Tíach go réim an gcuiriste go níl se. Cai bhí le. Ok. Is bhfuil potions bí. Ha! Scaneal hyn. Gai sin yn sin. Agus gaidig, beagan bí cúte. Right. Díach a dís Jack in an ist. Nach seo. Och. Okay. Nach seo. Daar sin lu go leí tean hynach. Sgai sin teochaile. Tír a chaneamí lua go lead gus an tchéigh van urta sin. Had dal go má. Charami tú Gym big Gym big sin gobín kom so catch fel is tá. San Did go siad iadú. Goitu go bhfuil ag híle híle anithe agus gas slán. Right. Díach mí no. Níl lu go leat. Right. Well, seo is siúrt sitting bhí tachaist le féit. Nu bhís táisciúg ana scíre ar bhfuil acad trírit cin ile I gheanú uirnin ha díach acad rí féú. So, is sin rit cin ile. H sin. Suas gan bheith seo. Scí sin a bheith sin an rí oops. Déir beach. Nínig ga? Díach ia. Ja, teta. H sin go túa ma ha. Agus hí sin. Oop. Little crab. Seo dhíáin. Son plád Sealg a cin. Oh, Slighe, mas muid go cuidte gaine go big is go game mar seo nílas cuidte rút big dóineach sní níise. A cho hain ha díreach cad cúne le dói. Tá níle like you gal le a hochgad. Is an bhórchuid se. Agus cuidte game cin is go anna cuidte game cin bí sin na cartarúm. Mad is fiad hallam Animal Crossing. Ach an game chin ile chatalum sin, like is fiad hallam Animal Crossing a chatalum Stardew Valley. Agus go hain he sin cad arit. Ach sé sin díreach mar a ha. So lower. So okay, well how can you read Lodok ein in the grounded raiders as on Summerford? Well a sin iad a hula rút eile a Lodok as skíide he seo. Agus gaiitiúch nu a bhís sin tiisiil leis sin go bí féit a sin seachad goteach. Ní gaiitiúch bí cin eile ann a bhís ga íochain. Oh, bhóh. Is Jamie ar Jane Hain. Bhfuil gamichan ann, jo sin ha si bh cét a cartarúh.
mi ag taidjala ver Jerry Hackin son Blade Runner eichkin. Agus fa ma. Turis mi erig chunig mi boundíach is go ar laptop agam. Agus ha genu jiffer a bhí anna seo mar mór agus. Goharid a hih, well, sin a larach mi goharid, go sin fíre goharid a hih a hiúd. A mi go má móchail ir a hiúd an a dói, ir a cheol an a dói nach rami a chiad trip a chead mi a film a sin. So hí sin a bhéil is get signs a bí it na grounded readers a seo. Is mur éil go tu déad sin sias go loir le nasca or sin éil carne chiile agus sin mé van hinnach i dhíist. Sidi gain. Bhí genú jawn roi. She's in the Zephyr drift finish, so I know Collis go bhfuil sign an gena grounded readers a run. Sealg, mar a bhí left. Cluicheamaid go bhfuil Chluiche an áitican. Aye. Agus cúteach bha mi an teachn seachai I Jahéine bha mi éad I bhating ar riidir an ggéal a brí míon gemichin agus go háiris míon ceáil an na gemichin. Mar sin déobh mi meachid. Díreach, well, bha chai éinach a bhfuil ceáil an na gemichin Jenna Jefford agus fa mi ganting, well, ha, is a good. Ag had a bhí bhad film as a dá sin. Nist sé ha sin is sealach as a Slighe ha seo. Marauder. Oh no. Aurelia. Wild Dodo. Agus sinne. Agus Wild Dodo an a Cedarwood. Agus Aurelia an a Moran Bay. So sin fasgur Cedarwood. An there seo is héin sias go mar a bhí bé sé sin. Slighe. So I bheith sem I bríomíon ceáil an gemichin. Agus goite go déamí in sin a video an Gerard go í an cúit sin a hárain agus mar sin a réir a Searlan bó gemichin. Ruúta darmh míon sin sé tíreach YouTube agus is go cádichin mar copyright agus rutan. Or tríoch bí is a good ma ceáil bhór gin an sa video agad bí YouTube gahar sé. Leis go rá a lugí bhéir cib an hasú. I bhéil sin has der BBC Sounds bhí gé inseach géisteach. Ha! Jo mí link agus cuid mí sa chat Cúne bhe sin. Ceir a bhláfichiid. Okay. Cúne mí seo sa chat. Sin seo. So, ma sé versan HXC sin sinna. Nach so mi smidjin goitje gun Jamie video garage san a channel YouTube a camera charakan. Díreach a mecha cúit sinna na hárain na Searlan bó gamich an computer. Ar an túvis you am. A fair a vis a cáni chin gamín sin go lua sé Gerudo Valley bó sé tan mé here Ocarina of Time. Fírio game agus fírio Clár Cúil an. Hello. Bhóh. Sin feis go iad déich. Ag iad déich chanéas go fáú chocobo gut hain ag súin gut chocobo marcach agus bharcach. So goitich
gun gen sin nuair a bhí sin ag iréideach a sin hast iad a stream. Oh, well dúró, se sin, well. Chart gemich in lamprá se rum gomór ha mír san if found a chluiche ist. Ha mí go táte sin na flein sin. Chart rum gomór a video dhéanú agus cádanneach ar cantín chinneomí ar chléinte mí in if found agus sé fíriú game a ham so fáling gomóra. Bí trícha nach go gan a féil sin réich. Sin feréile díanta. Tíach bharrachd. Agus ar san dúris bí nach de chéad a video sin hast. sé game car garéite hanna if found ach sam dhéon téach tar gnéach a agus sé séchte is acail an an néading agus Slighe dhéanú an an néading agus súling go a bhí Gàidhlig a Scoileacha. So tíach Ireland ma fáling gomóra. Bart umsa. I chi trip a chluich mi an game ar fad an can an sitting mar go buch díach. Go sé leis sin iPad acham ar san beidir uair a híte go leithne neo dáid a híte. Fiad tí seo acham ní. Ja, 3. Sorry, fáling gomóra. Strange. So anis chanéim sin ach na grounded readers a seo. Cá bhéileat. Sin an cíist. Agus a dú gain. Chile sin go Summerford Farms. Am your son na readers a seo a bharrachd. Agus gurtú in nuair sin go bé sin ag ire arsciideáid ar son. Chocobo I bharrachd. Dhéanú an cúlbeic. Summerford. Ask ire cookput. Cookpot. Ceart. Well, ha can read dal ir ashe sin caú ar san black low line. So, sinna go put come off. Ach, aye. Ach, aye. Sure, Joe Vias aan er son gemichin ure ha mis manchin. Ulik guleir. Le cushin a gemichin er rami mach. Raiders. Scanio. Sean ha sin kiedi. You listen to Mishishin, ja. Bishin a Kuntishin marken door de Rilla. Difficulty rank unlocked. Oh, okay, we can the right. Oh, I guess level up. Oh, and 2 of us all I can do now. Well, can you make come alarm let you pay dash actually? Beast gauge, Jason. Okay, touching. Oh, Wolf. Right, caution. Engine. Shouldn't have shot. Right, machas a feet, Asha. Wat am hier niet zo meer gametje machine. Ik is een feest om naar game LGDT aan Skyrim. Ik ben geen geet game in de klief mee, maar er komen zag wie na trainen ergens pas ik Daniela. Ja, we zijn eens nog nu van mij een kruige video was een is het Remy liste ja de gametje LGDT waar is het een chain hoekom
agus bhaint nach chur an túbas gaimichin an mar Skyrim agus mar gása sin a gaimichin Dragon Age agus Mass Effect. Bíad an chud sin na céad gaimichin a Cluicheamaid fad an buning gut. A bhí character nach rá tíireach is a go straight. Agus sin a servers gon do thug mé bhí caran I bhí gar go cuspar a video bíorthút be go gaimichin ar nach bí daine jaach sin bh mi fiochin leis or bheit listach am tíireach rá bhór rilí so ní níise agus sé deo ruúta sin a mí tá si go bhfuil sin feed a gaimid tíireach iad uair nach ha mé san Chluich game le character in LGGT Higher Steam am sin agus ha sir an asci agus get in the car loser anam a game so réir cholas a uamach hé ma se ha caran se nátar JRPG a ham sin na ha méid chlein sin chuú so RPG Japanach mar Final Fantasy ach dúáil sé. Ba mi chotáid sin nu a chluich ní Stardew Valley ar sanna chéad ar is sescin ar Harvest Moon party romnú a bh mí an feis agus chuáach rí chéile ach achsúling go bhí gé. sin dí ar scaneal mar thuirs mí na bheit haine mi héanaar ar aines isteach go Stardew Valley has tá míad íochain ach ha mí men sin gur na cheimí díach éidir bhíansa can an headspace ar a han ach léamh mí chiún curis a leor ag Jason Schreier Blood, Sweat and Pixels agus an sa leorathe sin ha capital ann ulamíon Stardew Valley agus mar a chai Stardew Valley a chruachach agus a buí a bheith Harvest Moon agus ruúta mar sin hí scíalach choíntinach or sé neach a chruúich an game mór seo so bhálín sin ha uí go anna Stardew Valley is mar réil tú a leor sin i léomh chaúach hé ma Spúnt ar mar í istfuil sin fás maithid ach go bhfuir na cheile féte sin déisialt sin gé dallas daig an hen fóh tíirechtdal an tuh cear sin Slighe pick an a bharrachd XP agus sin ag iad déich so sin gan tuachbóchachach so goite go déan sin as sé curascanna Raiders a seo hadúla go tí agus go bhí sin can an chéad trí Okay, balach in the land. Okay. The machine armor. Machine. Skydial Hain. Cool. Ha mé bhí fiochin rí ar hanga go dhéanaar san Stardew gena chum chud ceala go bhí an dáast ach mín dúgan chudas mí ar Nexus mods ag gaiiche lig fis mé on sin teo chalas ar sin is cínteach gon féin a san anna Stardew Valley na Gàidhlig sin má hain scanne chili sin gan sin bha mi hain
go am bí mis muintí mion etar hangachuch scanneal. Fiocin rí etar hangachuch í anhuiid game. Agus trí bhí mi is go smuint mion go go scríb mí runar a chanúir sin bí ruút gnéile a ghlachcaigh mar a fé éisiid. A cha ó fiún gréis fa mis muintí goirteach mion Final Fantasy a seach etar hangachuch í anhuiid sin gan Gàidhlig. A chanúir sin chéinnig mí go game. Go má mór a sin. So goirteach an táiteach mí le ruút gnéile. Ach ha má héon hainnelas an bhach go siú gon do raon buan te gine an éirín gon do raon etar hangachuch Among Us a game Among Us agus súna go sin Chluich inis súna go Among Us a Chluich a Scoilge. So ha má héin. Bronze Labris? Jo sin. Hey, seo réarcálas na cáda cin bhí cosc ach. Ha minute nu a galacin, so mis stal gaikin in idir gain chocobo a seo flachcha. Chocobo board. Ha mi tíirech dal dhéana cínteach cynnig seo rydych cynnig gaib se áran nan chocobo a chláintin ar bí an ceall a garcha ar bhistú iad chocobo. So seo acu Gerard meach na Slighe meach túr mar go bheith nu gén seo a bhua so. Sorry. Agus mar réal seo tíreach scanneal nar beach san inilas déhíoch. So na hacha man seo sé chocobo porter. So cha bhí a chocobo seo ach i dal go aitcin éile is go stápal nan chocobo an an aitcin éile. Ach nu de rikas tú mis fin get ide a fichet so good chocobo ac a tain ein. Agus leis sin so good vidal a gacha san bí. Agus nu rikas tú ide jecha díchet so good nursing vi sapach collar a chocobo ac. Na chuig bhheim itse háisich mí a réir agus suach bhí mar san seanar líns nach heb cús béla ann. A feibhí autograph go Gerard meach na Slighe. Chat a chluich mí bhheim háast, mír Jo rutan na chláinte mí éin, a chan mí a chluich háasta. Go si an chud mí sin ar a lista. Agus Chile sin ganna Christo far a háisich sin. Fiún Jo Gréis. So chanélas ag fua me lena hea, go an curmi si Peniel is an síl mí go Gerard meach na Slighe ar balachne. Go cin Cluiche inneal ciúd. Glúisi mí ar fála an uim hesin. Peniel is an síl mí go Gerard meach na Slighe. Apar lech. A chuirte an siúma go Final Fantasy céirgé gote leis a character é le am gus an nuúing gaibh seala gaiinnear na pásin ile gena game. Agus gote an Cluich mí an ile mar Valheim ja Splitgate ja fishing. Gote Stardew Valley sa Gàidhlig. Agus sinna ar sanna dútha mis muintin. So mis muintin a nátheach gan hí sin a bí stream ann. Ba mi dul ra ní mi video garit éile ar on YouTube agus nu sin bí caran seachgain a sé seachgain bí
bíirt na dulsúlas ach ha car an cean lá go an atheach in míana tísas. So bí a ddíireach a réir úne agus dé seir se úne bhís acham. Mi dochs bí rit gan an stream neo video ar YouTube. Ach dráasta falla mi hín agus Gerard taing chomóris an a bhí am chuteach maithain ar feichcin agus taing chomóris an a bhí dalas as a chat tá sin an cánaí teichgal agus chutecha agus chiimi na náhrib siú. Cheers dráasta.